ngamukele kwaba kamthunu asikhona sila kwathema uyasizwa insizwa zaveni zaveni insizwa sibheke emayini lapho kuyiwa khona kuhlaselwa emayini ela ePrakpan imona kwethu kancane ke nje ngizonjaba uvalo uyabo umfana unovalo ngijime ekhaya ulangesifini ningaba amagwala abafowethu ngikhuluma ngensizwa ke mina omama balandela ngemuva ngoba umuntu wesiname ubheka ukuthi evikelwe indoda yakhe nishelwaneni lezephila amafubezi nezingwa indoda ehamba phambili kodwa nina nifuna ukuvikelwa abafazi anginazi namadoda ayazi yabona la ngisuka khona bathi abanazo enothi izozamazama ngife mina ngumfulo ongashile wasemambatheni anginandaba nokufa sidalo ngoba uyabo usuku lokuzalwa ngiyalwazi kodwa lokufa ngilwazi angisabi nje ukufa abafowethu ngicela into ezokwenzeka la okokuqala ukuphatha ngiyacela ngane zakwethu ngoba vele lo hulumeni wethu akasithandi njengoba silana nje ufuna ukuthi nimoshe bese niyadutshulwa amaphoyisa ngoba ngagijima ama-helicopter manje asiyeni lapha solungisa inkinga yezwe lethu ngokuzihlonipha ningakhahleli iy'dolo zalabantu ngoba lezo dolo akuzona ezabo ezenye uyabo umuvandalayiza into yakhe mese behambile kusekufeka ubuwena olungisayo thina asime ngento esilwelayo izwe lethu alilungi ilokho nje kuphela ngane zakwethu ngizothathela umfowethu-ke ikhulu angazi noma usebhizini njengamanje nangi lapho usakhuluma nabantu laphana yona ndoda lengithithi izolo ngingaphathekani kakhulu izolo mhlawumbe ngo-5 wathi embathe ngiyacela ke ungisiza la thina-ke silapha eHebron phela enkusumalangeni zingibuka kabi kodwa anginandaba nazo ya zingibuka kabi anginandaba nazo ziyangisonda ngisondwa nayo iy'ngabade zakithi ey'sebenzela labantu azingifuni nokungibona sengisho-ke bafowethu uma liqiniso emhlabeni wafela iqiniso idlozi lakho ithongo lakho lokuvikela ngaso sonke isikhathi angazi-ke ley'nduneni ekhona bafowethu kuthi khona nongakwazi ukuthi ephawule noma ey'nduneni ezikhona la ngoba thina sisuka le eHebron naseBeria ne-Jubilee Park ne-Orange Grove yinduna ekhona la kodwa-ke ngebhadi yase-Orange Grove inenkinga la kuboshwa abantu bakhe lapho uyobanceda lapho epolice station khona ngoba yini-ke angilaleli angaba baboshwanga labantu baphuma ngale mva kwethu okwenza izinto uma sekufonelwa thina kuthiwa hayi mbatha sengiboshiwe yile nto engafuneki hloniphani ubuholi benu bafowethu yabo ubuholi buhloniphe kuyo yonke into oyenza wazi ukuthi mengenza lokhu ngizobophisa umuholo wami ilokho nje ngicela ukuhlonipha azini ukuthi ngifunani kungathiwa nilambile ngiyalutha ngisha abantu ngoba labantu bayatatema wamthinta bakufaka social media kuthiwa izino-4 kanti lesubeliso lethu noma umuntu engakudelela ediyanenzani ngale mashe ungalingi umphendulo thula ngoba wena wazi ukuthi ufuna ngezwe lapho babalekile ngakubo babalekela ngisho umgabe esefile babaleka bezala bazosigolozela kodwa lokho yabo noma bengangibona bethina mina ngifuna abantu abalungile ukuthi bebelayizeni
nomlando wangwalo ukhulume nomngane wakhe lolamaphosa emva kwemeeting eThekwini bahlangana bodwa bakhuluma izinto zamabhizinesi abantu bakithi bahlupheka kugcwele abantu bangaphandle emafemini lento labayenzayo ayilungile kodwa vele bayagula benomalembe noma bengathini mina abalutho kulelizwe abalithandi kungcono ngoba no former president uThabo Mbeki ushilo lomhlanje ngiyabonga ngane zakwethu angazi sacela nje mhlawumbe omunye esukume ephawula kodwa nje iyangicika lento yenziwe laba bepolitikeni bavotelayo yabo nje nge4 ngifuna ukubona abazobonayo mina kuyini ikhodo umuntu ohluphelela Gonibasi. kodwa mina Gonibasi. Kuthaphi ikhululeke nobaba la umthezane okuye nomdidiyelo wala kwaThemba bafowethu siyacela sisibelele ihibho kodwa ngokuthi ngithintwe ichulu wathi asizela sicela sibambisaneni silalelaneni kungabi nalento leyokuphushana ekutheni fanele kuliwe noma kujapha ukuthi kufaye hijack izindlu ngoba nizoboshwa lokho ngikushoyo ngicela nje ke nihloniphe nilalela inkulumo ezovela kubaholi laba njengoba nechulu kusuka kude beliseThekwini zona wafona late sakwazi ukuthi sihlangane thina njengasehibho sahlanganisa isizwe sesizwe sicela nibaphe indlebe ke ngane zakwethu ngibonga nenhlonipho yenu ngoba kuvukokomo okukhona abantu abakhulu ninikeze ithuba sithokoza kakhulu ngane zakwethu akusebuningi esilungwini okuyihibho yuveli Denver kanye lapha emahhotela aseGoli manje kubalulekile ke ukuthi njengamanje bafowethu sibheke ngqo lapha emayini sosuka lapha nje siqonde khona emayini ubaba umsezane namadideli bangapha nabafowethu ngapha sonke nje enali ishayina laseMozambique la eduze ikubambisana nje ngoba inhloso iyodwa ingane zakwethu ukwethulana nje ukuthi abadideli bayazi bona ukuthi bazonikana kanjani ithuba bese siqhubeka siya phambili bafethu sisekuhlwile kanti fanele siphinde sikwazi ukuthi sehlise undele ngane zakwethu amen Wethu nakunjani? Siyaphila njani mfowethu? Siphinde kwasiphinda futhi. Siphinde kwasiphinda sahlangana mfowethu. Ngiyabona. Ngozulu akekho umuntu. Yeah. Awanje sinasikwathema la? Kwathema. Yeah. Izwe lona lichekele ngathini? Yeah. Sibonga nabo bamacingwane nohulumeni waZulu Natal asisho ukuthi nasibona abantu. Asile nabantu. Wethu manje kuyiwa ke nje lapha emayini kuyokhulunywa lolu daba lamazamazama mfowethu. Ngabe uthini lezi ezenza lento lena njengamanje phinde ivimbele futhi kupho komnotho namathuba emisebenzi wabantu base-South Africa. Noma ngeke ngibe racist kakhulu ayikho racist vele let's all
kodwa ngiseqinisweni lokuthi silekelele izwe lakithi lokuthi umnotho wakithi nathi nalokhu kubulawa kwabantu lapha kozamazama kuyasiphatha kabuhlungu thina njengama-South Africans. Indlela yokusebenzisana fanele besebenzisane ngayo into esingayisho thina sizocela nje ukuthi kube into enjena naleyo kungaliwa kungabulawa abantu ey'mayini. Izamazama besicela ukuthi engathi nayo ingehlisa izinga layo nje wasila sokhuluma uthe kwathema la mina phela ngihlala edrobheni lezi indawo lezi ngiyabonga mhlawumbe nomalume ngathatha ithuba lakhe nakhulu umezwa kajala umsinga odume ngoluyagqoma amafowethu ngokusela nazize mhlawumbe ukuzolwa azikholwa kodwa nisizokhuza into esiyibonayo ezweni lethu yenzeka ngoba mangabe sizothula lizohamba lelizwe leli lizohamba izwe mangabe sizothula kuyafuneka okunye nathi sibuye sikusukumele ngiyabonga asibonga kanti futhi sibonga kakhulu sohlala sibonga ithuba hayi but ongithutha la sengicabangela sikhona siyaphila khehle yebo mfowethu bangathi nje amazwi akho mfowethu njengoba nje silana sikwathemba sizwela lakho lokuthi abantu bokufika abahambe nangapha emayini mfowethu bathiwa balokhu izinto baqanisile mfowethu ngungumlamuli ngiwasha balala lenqothu mfowethu umlamuli igama lami abangaziyo bangazinesulu wosuli mfowethu sila kwathema namhlanje mfowethu siwale egole Hillbrook sizolwa nabantu bokufika mfowethu abasithathela imisebenzi mfowethu sizothi abahambe mfowethu abahambe mfowethu sesikhathele umsebenzi ayikho asinayo mfowethu mina imisebenzi ingane silambile indlala futhi asinalutho kodwa socela nje size la watheba nje phela futhi lokho phela abahambe phela ngiyabonga mfowethu bada Salama Poisa.